Նախսույանիա Հիզբա Դեմոկրատա Քուրդիստանը Իրանը PDK-ի լիդերհեկ բիրյարը եկիտիա Եվրոպայե բոնաբի terrorist նասանդինա սիպահա պաստարանա ռեժիմը Իրանը։ Եկիտիա Եվրոպայե պիշտի չեն սալան նիկաշ ու նիրխանդին լի սերբի terrorist նասանդինա սիպահա պաստարան, դիդավիե դե ռոժա պենշեմենե հերեբենդանը, վեզիրեն դերվե են վե եկիտիե բիրյարդան կու սիպահա պաստարան բիշին նավ լիստեյա ռեխիստինեն terroristի դե։ Diare cu bereji Latin America, Canada, Australia, Lituania, Ecuador u Paraguayji. Sipaha pastaran bitevawi histibune, nava listeja rehistinen teroriste. Hervisa Erebistan, Bahrein u Arjantineji, sipaha Quds, Baskaleşkeria derveya sipaha pastaran, histibune nava listeja terrorede. Ev biryara yekitiya Evropaye. Ku helvest u biryara bistuheft velatin endamen nava yekitiya Evropayedeye, Veki bertekli derhek tepe serkirina bixwina serhildana şelke İran'e di nerazi bunun meha beframbardeye, ku bi hezaran sweni şanderin nerazi, bi çekan hatine kuştin, u jiyana wan jiwan hat standin. Sipaha pastaran, ku pişti demeke kurt ji serkeftina şoreşa gelen İran'e, di sala pencu heftande bi fermana Khumeyni jibo parastina şoreşa İslami hate damezrandin. Bi direjahi açilu heft salen destilat darya rejime de di tepeserkirina hemu nerazibun u swenişandanen navşweyi in Iran'e de Rolex sereke listiye. Her visa liderveyi vela çi sedan kes ji dijberen siyasi in rejime terör kirine. Sipaha pastaran yek jiwan hezen sereke bu, ku pişti fetva u fermanah Sumeyni erişi Kurdistane kir. U sedan trajedi konkuji u hezaran cinayet u tawanli Kurdistane afirandin. Neuroza khwinina sineye di sala penju heştande. Eriş u dorpeça bistuçar rojana bajare sineye. Kuştin u birindar kirina hezaran kesanci xelkevi bajari. Her viha kirkirin u komkuji ligunden karne u kelatan u şevitandin u kavil kirina dehan gunt u deverendin u koçber kirina şelkedinin Kurdistane tene beşekşi karnameya teröristiya sipaha pastaran li Kurdistane di salen destpeki en damezrandina ve rehistineye. Didi recahia çiluev salen çalakiyen sipaha pastarande para heri mezinci terörizma devleti ya Komara İslami ya İran'e u sipaha pasdaran ber Kurdu tevgera Kurdi keftiye. Dinav tevgera Kurdi de jibi taybeti Hizba Demokrat. Hizba Demokrat u tevgera Kurdi çolu heft salin li xeta peşina şereli diji ve rexistina teröristi dene. Sipaha pasdaran bi biryara ber pirsen heri serveyen Komara İslami, li vieneli sermasaya gotubeje Dr. Abdulrehiman Kasimlo, sekretere giştiye ve hizbe, u hervisali Berlina Almane, di restorana Mikonos'ede Dr. Sadik Şerefkendi, sekretere giştiye ve hizbe, digel endamen şanda hizba demokrat, terör kirin. Cinayetin sipaha pastaran tenebi tepeserkirina şelke navsveyi İranere sinordar nabe. Belku liderveyi sinoren velat jibireya sipaha kuts, u bidamezrandin, u piştivani kirina gelek rehistinin din ve Hizbullah'a Lubnane, u bi dest deverdan di karubaren navsveyi en velaten heremede, rasteras di kuştina sedan hezar kesande ber pirsiare, u buye sedema koç berbunu derbederbuna milyonan kesanci velaten wan. Hizba Demokrata Kurdistana İran'e, tevi peşvazi kirinci bir yara yekti Evropa'ye, bona bir terörist nasandina sipaha pastaran, dive baveriyedeye, ku ev bir yar her çıkas derengji hatibedane, bir yareki rastu biciye. Dive ember bir rojen ku hemu ev kesen ku fermandar u encamdaren serekeyen kuştin, u komkujiya şelke be destilatu beberevane Kurdistan u İran, u velaten hereme bune biçin. U dive ev kes li dadgehen navsveyi, u navneteveyi de li gori cinayeten swe bigihicin, sizaye cezayen swe. Hizba Demokrata Kurdistana İran'e, desteya karegiri dehe rebendane hezaru çar sidu çar.